Nagarik Suraksa Manspen ending kepatu tas kepatu akile aputak Deputy Commissioner Apan Pinpur Along Kepajir. West Karbi Anglong Dayamuk Sorgari Gaumara Apan Pirui Karchu Dr. Pen Achethe Avelo Kupachini dat apita Gonta Kretrok Api Kobiras Apan Se Kapalang Tutoy. Media Trust Assam Amaipu Badra Krishna Goswami Arong Kachiwa Perangke Ampang Ningmonduk Kachipidun. Karbi Prime Time Long Penel Birta Tanpang Thare Harmony Non Birtang Tonpen Arjikta. Borjan Constituency MAC Long Kitimu Chipate Jokplot Pen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Kilik Kehai. Karbi Anglong Autonomous Council along Chairman Arpu Kapapling Japan Jakong Nipai Ingorap Ho Arni Session Hall along Chairman Kilik Padu. Deputy Chairman Ritesh Inghichipaham Pusi Chairman Arpu Apan Kilik Padu Pondo. Ingoranier Cap Chairman Kilik along Anut Kaprek IMAC Atum Kachipadin Abang Pu Kawiajau. Borjan Ben Pardunron Pong Tom MAC Keman Abang Pu. Long Kiti Mungsi Chipate Nang Nipin Pen Chairman Kilik Haidat Lupusi Chairman Ang Hoi Pen. Deputy Chairman Ritesh Inghi Session Hall along Pachini. Laswap Hijong Pen Long Kiti Mungapan Chairman Ang Hoi along Paupon si Ang Hoi Paching Nipon Ningkan Pogebra Chok Arta Kedo Long Kitimung Chadan Jok Plot Pen Chairman Kilik Kehaya Putak CEM Tuliram Rong Hang Pen Chenglok EM La Pen MAC Tum Anta along Nipan Kurwang Tu Pajir. Long Kitimu, Pokajan Subdivision Arlo, Delay along 1962 Aninkansi Pilthe Kache, Alang Likarli Tang, Long Kamtimung Lapen, Mudon Krupi Asupo. Long Kitimung LP School Pen, Delay, Oke Haimuk LP School along si ke Charlie Lapen ME School ke Delay ME School along si ke Charlie. Alang li Delay High School Pen si 1982 Aninkan Metric Cepa Undun Pen, Api Difu Golf College along PU Angdeng Cepa Unlo. Long Kitimung 1977 Aninkan Difu Golf Boys High School along ta Charlie Lang Bonta Hem Katora ke do Kokajok Timung Hem Chudam Tujuilo. Difu Golf College along 1985 Aninkan Pen 2001 Aninkan an Sakurita Klem Lang. Alang li 2001 Aninkan Pen Borjan Pen MEC Kilik Chipate Dun Pen 2018 Aninkan ta MEC Kilik Chipaisi Pini Arni Karbi Anglong Autonomous Council a Chairman Manlo. Long Kitimung Henlo Pokajan LA Constituency Pen Karbi Anglong Autonomous Council along Chairman Keman Cheng Abang Pulo. Karbi Anglong Jesimet Dipurong Supi along Akele Aronre ending Kapatu Lapen Tas Kapatu Kachihunga Jok Hampang along Tomon Lang no Jabo Mason si Teglong. Difurong Supi along Krehini Adim Laki Bharat Gas Agency Karbi Station Petrol Pump Matipung Tiniali Joy Singh Doloi Auditorium Hall Difu Siwa Hotel Council Counter Anung Lamding Towar Kilometer Truck ITI Chingthur Club Mentila Lamdinga Towar Ramu Mondir Kasa Stadium RCC Bridge Lapen Dimapur Kidama Towar Forest Sahem Athenu Anivang Ending Lapen Tas Haihui Kipachua Dim Lopusi Nagorik Suraksha Mancha Tumpinpura Lopen Karbi Anglong Deputy Commissioner Apan Than Pachini Prabjin Pen Haya Hok Hiakam Inkirang Chiputa Songja Pen Ningje Numnalam Sopor Han Bertamo Ington Ponixina. As per orders of the Honorable Supreme Court, the complete draft NRC will be published within 30th of July. At this moment, I wish to inform the public that the draft NRC list that we will be publishing is not the final NRC. It is a draft NRC. That means that applicants who do not find their names in draft NRC will still get a chance to file claims, meaning thereby getting another chance to apply for NRC. During the process of claims, the applicants will get full opportunity to adduce all evidence to prove that they are genuine Indian citizens. As such, applicants not finding their names in draft NRC have no reason to worry. Final NRC, which will be published only after disposal of these claims and objections, will not miss out any genuine Indian citizens. Further, public will also get opportunity to make corrections of errors and spellings, if any, occurring in the draft NRC. Provisions will also be there to file objections against any ineligible entries. I would like to inform the public that filing of claims, objections or corrections is the legal right. Forms for filing claims, objections or corrections will be submitted at the designated NRC Seva Kendras. After some time, we will launch a separate publicity campaign on the manner of submission of forms, their availability and time schedule, etc. NRC officials will also organize meetings and training sessions at various public places to enable the public to participate in the process
of claims, objections and corrections. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয় নিৰ্দেশ মৰ্মে 30 জুলাইৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ খচৰা এনআৰসি প্ৰকাশ পাব এই মুহূৰ্তত মই ৰাজ্যক জনাব বিচাৰিছো যে যিখন তালিকা আমি প্ৰকাশ কৰিম এখন চূড়ান্ত মানে ফাইনেল এনআৰসি নহয় এখন খচৰা এনআৰসি হে অৰ্থাৎ যিসকলৰ নাম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেওঁলোকে দাবী অৰ্থাৎ ক্লেইমছ দাখিল কৰা বা এক প্ৰকাৰে পুনৰ আবেদন কৰাৰ বাবে সুযোগ পাব দাবী প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি ৰাজ্যে প্ৰয়োজনীয় তথ্য পাতিৰ জৰিয়তে তেওঁ যে প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক হয় তাৰ প্ৰমাণ কৰা পুৰা সুযোগ পাব গতিকে যিসকলৰ নাম সম্পূৰ্ণ খচৰা এনআৰসিত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেওঁলোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যিসকল প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকৰ নাম চূড়ান্ত এনআৰসিত নিশ্চয় প্ৰকাশ পাব তাৰ উপৰি খচৰাখনত অন্তৰ্ভুক্ত লোকসকলৰ নামৰ বানান আদি ভুলকৈ প্ৰকাশ পালে সংশোধনৰ কাৰণেও ৰাইজে সুযোগ পাব লগতে কোনো অযোগ্য লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাইজে আপত্তি দাখিল কৰা সুযোগ পাব দাবী অৰ্থাৎ ক্লেইমছ আৰু আপত্তি অৰ্থাৎ অবজেকশনছ আৰু সংশোধনী অৰ্থাৎ কাৰেকশ্যন এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ৰাইজৰ এটা আইনগত অধিকাৰ দাবী আপত্তি আপোনাৰ এনআৰসি সেৱা কেন্দ্ৰত জমা দিব পাৰিব ফৰ্মখন ক'ত পাব কেতিয়া কোন সময়ত জমা কৰিব এই বিষয়ে আমি কিছুদিনৰ পিছত বেলেগে প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লম আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ঠাইলৈ গৈ আমাৰ বিষয়াসকলে কেনেকৈ দাবী আপত্তি সংশোধনী ফৰ্ম ভৰাব পাৰে এই বিষয়ে আপোনালোকক সবিশেষ অৱগত কৰিব Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola upthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamu piputat bertalo wangtulo West Karbi Anglong Dayamuk Ahawar Dikelampur Arong Sorkari Gambora Abarim Lapen BJP Along Kacerabdun Abangpu Gupendra Biswa Arta Troxy Kep Apan Jakong Nipa Inkora Ketomajo Porpai Narkep Apormalom Hemkom Hemrai Along Kam Klembom Ahun Ari RV Along Pirui Karju Ajok Apran Damnanglo Birta Kilongdun Atengke Pirui Archu Jokpen Sorkari Gambora Biswas Phan Sekilang Japan Longka Hospital at Ponlo Bolta Toware Bengalong Inut Kobira Japan Jetongsi Pirui Karchu Abang Phan Palangsi Mate Pirui Abi Pasantoilo Kobiraj Kelang Pen Pirui Abi Avilupu Mathasi Arialong Phamri Ke Kokta Plog Joklo Hospital Paleleti Toware Beng Pen Hem Chewang Tujuilo La Penang Kili Pen Pirui Karchu Abi Karlu Tukraga Jok Puthot Hojalong Biswas Phan Pontulo Seta Achethe Avilu Pusi Dr. Pen Pachetang Biswas Hemasor Githilot Abang Phan Kapabur Thujia Phan Kobiraj Phan Chikidam Thu Githilot Abang Phan Kobiraj Buson Sekepareng Jima Laso Arong Kelang Japan Biswas Hemalong Munit Kelang Chitu Chitu Pusi Khiruni Penile Tuma Pherang Ki Bireding Hi Katni Salong Birta Nang Pale মানে বিজেপি লিডার তো কিছুমান কাম বিজেপিৰ কৰি আছে গাঁও অঞ্চলে দলে খবৰ ল'বলৈ আহিছিল দলে খবৰ ল'বলৈতো এজনো আমি আজি পুৱাতে দেখা নাই কালি আহিছিলে বিকালে এটা না মানে এটা তো এমনি আছেন ভাই বাইরা লিডার কোনোৱে আহা নাই যোৱাকালিৰ পৰা এতিয়ালৈকে 24 ঘণ্টামান হৈছে এনে পৰি আছে কবিৰাজ আনিছিলোঁ যোৱা ৰাতি উজাইৰ পৰা এজন আনিছিলোঁ
তেখেতে ক'লে যে কাম নহ'ব আৰু তথাপিও বহিনীবিলাকে ক'লে নাই আৰু কবিৰাজ আনক আনি পেলাই ঝাৰা ফুকা কৰি আপোনালোকে চাওক তথাপি যদি দেউতা ভাল হয় তথাপি আমি চাৰিওফালে মানুহ পঠাইছোঁ এতিয়া 2 পাৰ্টি লৈ আহি আছে আৰু 1 পাৰ্টি এতিয়া আমাৰ কাৰ্বি মাইকী মানুহ এজনে ঝাৰা Media Trust Assam Amaipu Badra Krishna Goswami Jakong Nipa Enkora Po Ada Arong Chewai Tanglo Alangli pen an arjikiding pen kiso kipang jok sangtet to endam thulo Alangli Trust pen kipadu Institute of Mass Communication and Media alongta langchari dunlang Trust aprang Amaipu Pratika Mohan Bhagwati arong chewai detapi Bhadra Krishna Goswami si Trust Amaipu chari chalom nanglo Goswami Doinik Janam Bhumi Hithi Rupen Kiklang Nilachal The Sentinel Haihua Birta Lualong Perang Kyasai Ketok Kilang Klem dunlang Goswami aphan Guwahati Navagraha Thiria longsi arong thondunlo Karbi Prime Time na pansikang ton panilo, dumit hak me, kartong.